Khuborjylla menta kadan Tang Uwei Nongshun bagi hak ban Iakhun lang kawai Khubor kawai Khuborj rengkat lang nadu gi nongyalam Shnong hadu gi bor sorkar. Ong ki nongyalam joka maulai town dorbar hak ajingir kendu yo menteri ketenat social welfare ba pol lengdo ahne kesngi. Iakhun 8 pau do sekretari ka maulai town dorbar Dr. Marco Mitri habakran hak ajingelang balalum do menteri yaki nongyalam ka maulai town dorbar ha sekretariat. Hakani kesngi Menteri ula IT ya kasong jing kershan pisa kabak khatsan lak tengka caka dorbar na kabentaban kershan ya ka maulai tahun dorbar na kabentaban yarap kershan bat selok ya ki Samla bangop haudrop. Menteri ula ongru baleng ba kajing trei borba caka dorbar bon ba ki Samla kilala ban wan pai biang caka imnang salang hadien ba kilala ban kiar sendan na kajing syate merau haudrop. Na bentar di hadu dan ai jin sumar ban ai ke jing arab akal yang ke medical part ru per ke po counseling part ini kena na mulai ki bala wan dengan mon subha ban IT ke teng jong ki pe kwa ban no ini ke jing kerni ke joki oi kam ni ke besuk apa ka inaugural function ni dan kena ikut sedang nanti Shillong pol ni nang dep tata hadi ni ya si di benai ni poi pamba sapo al kena iwan kalau ayah kumba lai benai hadu te nama kita dah di baru temai apa dengan kata te ngai kublai lui ba te bor patau tentang use yang makeshift kan juki hadu bentai kita ya second phase jangan nika treatment kita days of counseling part kita kena belami kan kena jisha belami kimla syu Indonesia kita belai lecim bagi nama buat di mana kita tinggal ba kimdai ben mi syu sesorok sesekian kita lagi bermelak sisa lagi patch nak pok mola lagi patch you. Dan dari itu kita berala ni aku boleh berala sing berhadu itu kat argun. Lumi akan ban one pie part second phase. But ini lumbiang ni kena break dalam lagi year kita lagi berala school kita exam kita apply no. Kita dia betul kita besar benar kita stu kita kular ini kita komit lagi ba kita beliin show ba kita mulai show ngap show ada jing beliin. Kita dah kita labek lagi berala lagi but ni monitor kumpul Shnong mulai tahun berapa? Wei orang Shnong wei orang Shnong ni Peit di kena bami, di bawah ni kalau lagi dong juga mulai. Itu kena berani orang iki bang buat dekat kumpul di Shnong di kau, kumpul sempat kumpul pakai kena. Malah dah pidang melin show pimla show bang dua Shnong mulai, kim no, kumpul jangli show sekau show betap. Tiga don nama bang aktif ini jemput juga juki, ya semua bahaya ki hantai, halong kapalong kedong kejing ketik ini jemput juga juki bagi persyangi penilaian. Kali ke effort ke jungi ke job kalau ada kita kajing semua pot jadi bong don pergi bayar. Kalau Shnong ke tahu kamsim benjiki, kamsim bom kamsim short ke porndai, kamsim lek semua beli duit. Ipersiang man ai ki ni ketika man jungi ke semua betina. Bat hawat ki ngop kita lagi bengop. Katukan dengut kita lipai ki menuk rusuh mulai nomor ba. Kita in baca jom syahat. Bat kali yang ai kublai dulu saya ke choice. Maka jing invite jong mulai tahun berapa, iseng berkait dengan apa di sini. Kemudian mulai tahun berapa, balik tentu kan senang lagi kita buat kam. Tiga cerita itu ini senang kita kalau ni aku boleh ya bagi leader untuk kita nampak mulai kita move beyond. Nak jadi kendu ini kena pengendit kita sih. Membentak kita ayat kita bandel banwat banti ban kenrai ini jaga bedi drop bagi kena bedi drop. Tiga long kesin jam kemudian sedang kami ke bahaya kami ke bakrau. Hanya ketika sin jam mengisim ketika sin jam dah kejing tu penpeni bah. Ngimdai ki dorbar ki ban Shillong dorbar ta kanam nama ka prathai kala akla ki jings ni jing jose i bunja ki la rung poka Shnong ka thau ka jungi ka bakim judon menchwa ngi friend ka jing be kya ki ka be ino shet kya ya tu ngila job mata ka once ka ni tel ka dorbar kam ki ya ni ngai ba kan long ba e ba ban ya ki mano te ha jing lam nanti ka dorbar kum ngolo ton dorbar kum ka men rong ba kini kiseng halang rung ngai kila but tien lang ni ka kam But ni kerman, kita jingai ba, kani ka kam ka ba penjat saya gari beje berjungi, bamdu saya gari beje berjungi, gari men kuti sendan apa gari jungi. Umne ba bamdu te gari kesam, ka bamdu saya gari kot kalau ka ege ka ba kapan ban kejit sendan ni ka senam jungi jungi. Kemudian ka kanu jaka bi set na center ban permanent. Ma ban Shillong makeshift ni ma kwa ban long permanent. Ti gidon ki Shnong tai le mulai ton do bale se Indon galat mengkerpat Shnong belum dijangkau begini anda begini set up juga mereka permanent center tentang ni kam. Bakani le se bakale hi de Shnong bakale hi na dong dekat durbar Shnong ngagai kan long open ya baro
bat kimi wisek mahalang gila bani collaborate lang bani try lang maka jing thui ke bakado kalong ba idon ni kani Uwei kan ni Uwei Nongshun bamdu iga ribe jemri bamdu ikun samla ga jongi ani tu ipi mleri ikun samla kan idon bri ki bri kun lain samun ko ida bodi warnang to hier ka ba kimla shu bani le bri ga jing krni ga juki ne ga jing sinja ma mola ton ba ga sim angai kan long ka ba job bar ka man lang yai telun na ka por na mar ngintip kani ka kam in be ki wan phai ni be ki wan phai rei ka jiale ka long kumki ong ba success rate ka national level ka long hardly 3 to 4%. Tini ka success rate even ta kalong about 20%, which means kalong very successful compared to national level of success rate. And moreover, umday tang ta ni hope pa daga effort ka balong passionate ka jungi daga effort ka bawan na munsim ka jungi ka kam Shnong kung kimi pa jungi kana ngai ka success rate can be 100% also that we give a full effort to it. Yang ka bagi don kam kaya begin pa ka gom ka let long hadong kam dik basuk na magari ka jing kiahi kadai Shnong ithau ki bangi sinchar ka bangi Peit bat kini ki bri ka to ka thiem kan jubor ka jing khlam ka puli puthi kan jubor ka jing pragi ka sam kan jubor ring ai la teng karpat ik do Shnong ki Shnong ru opini sim lam ka munsim chong ka jing long ila garib jing bri ka munsim ka long ki bi pa halak Shnong jong pi opini sedang lam ki effort ngai ka government kerman Ahmad jeng director Ahmad jeng commissioner secretary Ahmad jeng minister dan ni government di akloy kami ong tu si ada ni sim ni si jam ke sarkar kan sim sau jam menyerap ini ngai berkata ketien kalau urlong bagi kan urlong ru bagi ni Shnong te be la pelat ke dika port ya ka bari pelat ya ke dika pisah ka ba jong ke dika project jong ka molai town dorba ya ka ba pilai ya sim ya ke dika lingkorofi ban ai ka jing rap ya ka Shnong bat kam tam ki kena ki jongi ki badan ha padang ka dika jing sha ban ben la ni ha padang ka dika jing ngop ha ka jing di ya ki drugs tingi da ai publi ya i Rangbah Shnong badan na bat ni bat ya ki ba dia wanang ha ka ni bat kum jo re sa ta rin bakshi bade ini commissioner jani rekat bat mana ki officer for directorate kudeshi bon sa nampakan ko for bi ai mentali ye ngai ma pi ngom pi bade punya ai kum do ami tingin ye don da de tin de din dari kene kum de isu ko por ni don na din de punya ya cengkat di dakata ke jing tu na da sini di aplikasi IT ya kan tentang apa second installment jong ke sanction ke pan ke pandang Samla dari perusahaan jar aspa perusahaan nikah Samla untuk perusahaan jar aspa perusahaan nikah nak benda berpindah ban pendap ke besar jom ke infrastruktur ke jogi akan dia ke ban rak dia ke center nak benda bagi nak ban take care di Samla ke jongi kiba ngop ha keji kami jom drops kini dia ke thama ke ba jar dari ke ba bu jingma ya ke generation pamtang ke jong ni dari jong ini pateng pandang orang pada ta ide kan job ya ni idon kam ya pi kan idon gap di ashra ba IT ya ini kita islah ke beli ke sanction but jo Yes.